Salam alaikum walalaye. Aridun wakstanja solo. New koi fekchi betcha gumburu. Mburu du japandi chilige. Teuna lol muy sin jem sinyata laksin dundin chikausuf. Di sagun. New wakstanja betchagu. Ligay bi tiu. Kendu ko jachle chi ligay shalat. Shalat bunix te banya genek chi simbop. Sufeke becheg, chilu tolu kai fanchinyar, nanga yangsi. Fanyu, new waxtan chi bechegu jem. Kat nopi rafet, doi war adem chi, when yo shamul. Ak rafet gu nopi chinyam danyu koi wanchib jegumburu. Bechegi kendu ko jaya chilu base, konanga jangal chili sa jem di ko wax. Bagu shel danyu koi wax, chi shel bi sopiku. Tel bi metti ak ya tal bi teo. Li danyu koi wanchi dundin bunegs, te bany anegs. Chi kau suf, mburu dafa doi wanchi ko jashle chi dekandayu, salat ak nitni ak sen dun chi ligay ak jangu. Sufeke li chi sabop wala chi nit kunek, kon shamne danyu koi wanchi beche gumburu. Jangal nefek chipchegi moi tankbi. Sufus bubu chi adina bidi wax chi am solo gu andak jangsi. Te banya dem du bubu. Sufeke beche chi sabop wala chi nit kunek demal chi doktor. Sa shel moi ligay. Bagna lane, Geriaf lane.